Ke a le dumedisa babui le barati ba television ya rona ya Mahaladitwe TV. Kajeno re tla tswa letsholo re tsamaile le bomo premieri kaofela re le ba media kapa ba masedinyana mo eleng hore ho ntso etelwa dipetlele tse fapafapaneng ka ro Freistata mo premieri wa rona e motjha mme Makhwini tlo re bone hore na seo a ileng a se fumana ka mane ka Bongani Hospital ke sefeng mo eleng hore ditweba di ne di nyakaza ka puo ya Sexhosa ka Sesotho hore ditweba di ne di thala mme katsi le siko bona seo a ileng a se fumana mane. The other thing e ba re jetseng yana ka kore lona mona le ntse stokfela sa dichomi here. Yes aratla bana ha re tsoa be re phapama be re ha re yeng Bongani ha re tloa re tshaba ntse we knew re go thola environment e so thaba ntse ene re fumana e smart go clean hona le batho ba khou mona wa bapalo ke tiring ho wa to di mo le class le batho ba tlwetse ba bang le ba jotsa mahlong ke tie how le tieng why are you sitting there because the picture of Fanankan you are on duty. You are enjoyed how to you can't be behind that chair. Also was shifting indeed. But you can't respond. How to a back seat. And a fumani on and just have a secret in your. And the time is it's either you change or you ship out. Because energy government institution. Harasa Kala do men laboratory into a month. That's what I can't interview about what I can't. Le mono re ba re jetse re clinic-ing e feng go etsa ba di mention the clinic una le teng ba re jetse di hours tse ba di dula mo engwe ya dintho tse ntseng re tla re etse this trips tsa rona is because batho ba dudisa the whole day nobody cares mme mo ke lo dutse di ma wheelchair o ka ntle a ka nna tsamaya ka 5 bana na motho a kgathallang ba boleletse go le tlo change le system ya koloi ka se se koloi batho ya tlisa batho ka 6 mo e be tlo lata batho ka 5 batho ba ba holo jwalo mo so go tlo ikopela holo le apply tse ba bang ba lona mo ha ona motho apply le on behalf of anyone here and when you apply you knew that you are going to deal with people you knew so how sna ntwe le rato la batho ha ke sure batho ba tshwantse ba sebetseng you can't have that situation not anymore. Ha ba re tle mo ba bang ke di friends ba bang re kentswe ke di bra tsa rona mosebetsi but mona ke mosebetsi we must respect that how so kene o kene mo and re tlo tla le bosiu dipetlele tse re tlo di checkela bosiu o fitela batho ba tlwaela that principle sa batho pele tshwantse re di qale fatshe MEC o ka ntse maka really I don't think we train these people for ha ba tla mona go tlo etsala eng because we prepare for interviews knowing quite well hore nna ha ikona ntwena ha ke na passion ya yona o prepare for interview like the Tembalula a o tlo batla mosebetsi after that it's fine okay it's not going to happen not anymore but ba rona re tlo ba subjected to this kind of treatment and now to some look all of us here are black people ill-treating our own black people. How mind ya motho a dutse 3 hours because ha se mme wa hao he's not related to you mme motho go jetsa mano go kena le ka di family tseng ba le ba tsibuang you can't have that situation we are visiting those clinics o e mongwa kena o bua le mamma yena o sa kene wa treat you ha itletsa abana you were exposed and ke batla lo blella dintho tse ding di etswa ke ntate modimo ha se tsa rona you were exposed. You did. I don't have to explain myself for kina premier ke kena mo. I must be treated equal. Correct. Ha ke kena mo. The same way treating batho ba dutse mo. I don't have to wear a certain cap for ke treat we hantle. That's why ne ke thiba motho a le jwetsa gore na re bo ma ke stop it. Ha ga tshwanela le tsebe gore re bo ma. O treata batho ka tlhompho. O bua le motho wa kena yena o hula motho ha gore aska mmamela because ha ntse tshwantse ke re ke premier batho ba church no ways. Ha itletsa and ha re tswa mona ntwe Tembalula e bua nne re kopa copy ya lengolo a o se tshwantse a thole wone ha re sa etse jalo
ha e tlo ba matsuketsuke re tlo dula re ntse re bapala game batho ba na teng ho sane ka be le mme wa hao kapa cousin ya hao o itrita jwang so ha ba hloka di-workshop tsa batho pele mme you have to organize that ena yona re utlwang setjhabeng ha e monate and rona we are public representatives batho ba punishte le ANC ka batho ba ntse ba etsa tsona ntho tse bona re sebetse mona ha re kenye batho a re ngole batho batho ba panisha government ke rata hore wena mosebeletsi wa setjhaba kapa wena setjhaba ka kakaretso sona ka bosona le ka beya maikutlo a lona ka mono mo commentwang ka teng le bue hore na wena o ikutlwa jwang ka tsena tse ileng hore mme Makhwini o di bone mane Welkom Matjhabeng o ko o re qaqa hore na ke eng seo o ithutang sona ka taba ena mme ke rata hore ke tjho ke re rata le hona ho latela kanale ena ya rona ya Mohaladitwe Broadcasting. Like and subscribe with Mohaladitwe Broadcasting. Thank you. A re ngetswe khotso ke Thabo Mafike.